guys, maadjong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mga channel Ay and Mariano family. Karon ning adlaw guys, mag-shout out ko kay pamilaing mabuhat dari kay nagbagdo man. Shout out na ramang ko. Shout out dai ko ni Ate Bedalos Cabrera Fronteras na akaron sa Dubai. Taga Tubigo ni siya pero nakaron sa Dubai. Ug sa ijahang bana ni Kuya Jubes. Shout out ko ninyong duha, Ate Bedalos Cabrera o Kuya Jubes. Cabrera family o Fronteras family, shout out. Shout out po ko ni Clint Lagumbay na karon sa Cebu. Lagumbay family, shout out. O shout out po ko ni Ma'am Azela Lubu Uyataba. Ijahang vlog guys, Aba Amazing Vlog. Shout out ni ko ni mo ma'am. Shout out po ko ni Ate Roxanne Amigos Zamora. Og ni Janet Jamo Indajon, Haite, og ni Ate Joshua, og ni Bibi Aya, nakaron sa Tubigon. Shout out po ko ni Mama Merlinda Lapiceros, og ni Tito Pablo Rodavia. Hi po ko ni Lilian and Anthony family, og ni Ate Alex Borato. Mahay po ko ni April Aris. Huwag na makabanin na pag-mention, sinsya na raman, kay kanilaging maka, bulat tag maridyod. Shout out po ko ni Jennifer Lemoncito, huwag ni Meklamor, Kiana and Denver, hi ko ninyo. Hi po ko ni Midit Bacasera, huwag ni Maricel ni, Maricel ni Mitala, hi. Hi po ko ni Pilisa Taghap, huwag ni Linda Lu, og ni Evelyn Kaga, hi ni Moti, og ni Delia Bunak. Soro, ito maghangin na, trap mo di ay. Hi po ko ni Roselyn Garcia. Dyan yung gilista guys, des papel nga grade 1, papililiksian, grade 1 pero kinder di ay. Og hi po ko ni Charmy J, nga ara ka cute ka adyo, Charmy J hi. Hi po ko ni Wilma Mikabalo, og ni Jerwin Chanik Cachapero, og ni Janessa Bayo, hi. Ma Garcia Bersano Zabala, hi ni mo ma'am. Og ni Ate Rosalina Labonetti, hi ni mo te, Labonetti family, shout out. Kikachi, og ni Limi Junjin, og na mauban ni Limi Junjin, og na mauban ni pag sulti na ha. Lirat magmatang along na ha. Gian Margaret, hi ni Mote, Gian Margaret, nakarostag Bilaran, og ni Jinjin Alino, Jinjin Aloleno, shout out. Ano balinsungag na gatong shout out, hani ba ni? Balinsungag na. Og hi po ko ni Jornita Martinez, Peterano Israel, og Ate Rosemary nakarostag Bilaran, hi ni mong Ate Rosemary. Og ni Carol Rubio, Janelle Mi Bostero, hi. Irma Granada, Rosel Lau, wala mauban niya ang Rosel Lau. Og ni Pilita guys, sana all Pilita guys, hi. Og ni Edita Yupyo, og ni Lonely Tones, og ni hi po ko ni Cicinio Babera, og ni Prisca Kagampang, si Mariano, si Katawa, gigitik nas Diwindi. Hi po ko Nit Ikala, ala paghangin guys, makaguol ka din ng hangin. Og ni Lourdes Jagonya, yung mga uban ni Lourdes Jagonya, shout hi ko ni Mote. Happy Tami from Mandawi, Cebu, shout out ko ni mo Happy Tami. Og ni Biao from Tubigon, hi ni mo Ate Biao. Og ni Rosale Mayora, nganing comment sa mga vlog, gapon na kumbati ko ng Panday Mariano kay Sidlan sa gahi. Pasusulabi isa ng gahi dayor. Susay pasusulabi kay
Wa pa ka pandag Mariano suglas gahe kay kanila laging naibagyo. Shout out po ko ni Kia Brace ug ni Bartido ug ni Lolo Manding ug ug ni Lolo Mandin shout out ug ni Jan Dayag Ace Jan Raboya shout out ug ni Mers and family sani Devin Gracias Salinas shout out Divitanis Dayut shout out kabungsungag lagi guys kay kaning ahang ipang shout out ron mao ni vlog na mga gabi nga 74 plus ang ning comment mao ni ang ipang lista guys mao nang nakabalinsungag din ang pagka pronounce daning mao ba ni pasensya sa raman ninyo. Shout out po ko ni Jingjing Inerland ug ni Vanessa Dayut ug ni Cecilia Tusu. Shout out Ginaline Jago Salim ug ni Roselyn Garcia. Shout out po ko ni Jinram Channel ug ni Margie Adim. Shout out po ni Inday Risa ug ni hi po ko ni Jersey Villanueva ug ni Itil Sarol Vlog. Jennifer Canuto, hi nimo Ma'am Jennifer Canuto ug ni Shaina Pate shout out ug ni EG Lagunas shout out ko nimo ug Rosana Bagyo hi nimo Ma'am Rosana Bagyo ug ni Catherine Coray shout out Marisa Yeager ug ni Milay Abduhan Milay Abduhan Vlog hi shout out Juliet Pagudupon Juliet Pagudupon shout out ug ni Arilyn Joy Sabejon ug ni Pagalan Maria hi ninjong tanan shout out ko ninjong tanan sa ang mga na mention nga mga ngan og sa katungwa na matarang og mention pasayloha in taon si Ay An Mariano kay nagkabarinsungag ag uban. So guys, maura to guys agang mga na shout out na po na i-shout out guys agwa na ma-shout out comment na mo guys para ma-shout out mo comment tong na ma-shout out para i-shout out na sa next na mo nga vlog kay kada next na nga vlog ilista na pod na ho shout out na pod na ho sunod nga vlog namo mo tong salamat inyong tanan guys sa mga way sawang pagtanaw sa among ang vlog ug labi na nang wa ning skip sa among ads salamat inyong tanan amping mo kanunay ug asan mo karon. God bless inyong tanan guys. Sug nag-uwan guys ug hangin panay kuryente dari ampo na raman tas Ginoo mora may makaluwas nato. Hadlok ag lubi guys ito daghan na rabag bunga tulo na sila ka lubi na reskilid sa among bay Yes, likod mo rin kakahod dyan sa likod. Gilibutan mis mga kahoy ug lubi. Naghaguros naghangin. Ha? Gabawg-bawg na maglubi. Ya, sana. Dosa daw na.
Pasensya naman mo sa among vlog ron guys kay maura din imong na vlog ron nag-shout out rami inja kaning ga video ko daning kusog og hangin. Kaya mamilaing ika-vlog kay di ba makalaag. May makagawa sa bahay kay arang kusuga mag-uwan og hangin ha. Sig nagali ka jo. Oh. Nakadug hangin guys, makaguol na. Ako guys, nagadyong niniguro gadyong kog pamuto sa mga sanina namo gisiguro jud na saninang liksi gisud na silupin aron di mabasa baling kasog mo nami kabakwitan na ako'y dang saninang giputo sa silupin kay kusog ra bag-uwan munang naniguro jud ko jang pagkaon biskwit siguro nagsid siyang bag ya takaybaw unsay kuan daning bagjuha kusog man kuno ni mura man kuno ni sa una Yolanda nga bagjo na lang suga na jugangin kaguol na kaadyo maunang ampo ra gajud tas Ginoo nga mawa na ning bagjuha ag-abuhan in town guys abuhan na mo wa na rang luo dyan na kas ang kusog ug hangin dani wa na lumpa tumpag na di namin kadengag dani nagdengag man pud si Mariano ganihang pamahaw ug sakop na sa among angkuan paniudtog panihapon na namo kay kamera man pung tulo dari mga bata among manggipa ulis ila kay madunang adto sila safety ilang pamudyo ba no nang gidengag ni Mariano sakop na paniudtog panihapon kay damang abuhan mo gawas pa man nimi asa makadengag di naman mi makadengag karang basaan naman balay nang sunod adlaw po makakwarta mi amo na nga pandajin kanang isud na dares bay ba aron di na magawas og magdengag kay pait kadyo labi na ingarong kahimtangan nga uwan di din maka takag dinengag di maka sugbag buwad haguros maghangin gikan dares kuan guys kanang nay likod jahadlik ra badari kay nay dam sa pilar unja og mag-uwan-uwan kay mukusog man ang tubig dana kanang dam sa pilar magbaha po ng dana hangin gaguros lagi nang upo ang kusugan na guys hala lagi no ako. Kare jud ang gikahadlukan guys na lubi. Kay gabawg-bawg na rang nagbunga wa simba kog sus gajud simba ko gajud Ginoo.